koliki je to rivalitet između Kiseljaka i Vojca? To ne objašnjamo. Ne mogu objasniti koliko to sad zaoštrilo i kod nas i kod njih. Oni misle da će oni pobijeti, mi misle da ćemo mi. Biće dobra borba. Koliko to već godina traje? Poslije rata smo mi počeli se baviti, i prije smo se bavili, onda poslije rata smo nastavili svake godine se takmičimo Vojnica Kiseljak. I ko je uspješniji? Bili su jedno vrijeme Kiseljaci, da smo mi sad Vojničani. Ja čujem da Udac nastupa u jednoj ekipi, a Zet u drugoj. Ovo me, pa jest, ovo mi je broj jedan neprijatelj u tome, u tucanju jaja. Koliko te pripreme traju? Pišite nam malo to sve. Traje, evo, sad poslije Uskrsa opet nastavlja se priprema i pilad i jaja i kokoša. Tamo do 2 godine skupljamo ta jaja, ostavljamo do Uskrsa. Cijelu godinu faktički se mi bavimo, sve te mi zanimamo. Sjedamo mi i ovim danima, ljeti i zimi, za Ilindan i Kiseljaku se takmičimo i eto, i ljeti i zimi, uvijek je takmičenje. Svaki vikend, malte ne, svaku večer sjedimo i pričamo o jajima i ovako donese ko neko par jaja pa se poticamo i ljeti i zimi. Znači cijela godina je atraktivna. Ima to vremena, a za Uskrs sad je najatraktivniji ovo vrijeme uskrsno. Dakle, pobjednik šta, ima pravo hvaliti se čitavu godinu? Pa ima, pa nije to ništa tek kad dobije financijski, ali je malo ko je jači, ko je bolji, malo za zezanje, malo šali, eto šta ćemo, mi smo svi prijatelji, jesmo mi za Uskrs neki protivnici jedan prema drugom, ali mi smo inače svi prijatelji. I protivnička ekipa i moja i svi se zajedno družimo. Mi smo svi dobri, ali eto, za borbu jajima smo, tu smo malo iz zezanja, malo eto, ko će pobijeti, voli svak pobijeti. Tako da, ne znam. Bude li kakvi sabotaža od strane Zeta? Ma bude kad pošalje, ja govorim svojoj unuki, ajde ti otate ukradi koje jaje, pa donesi dedi će tebi dat para. Kada mi govori, a jesi pametan, mi od tebe krademo, nosimo tati. Eto, tako ima. Tako on dođe pa pošalje djecu da uzmu od mene jaja, da jaja sakrijem i eto, to je to, sad će drugo. Prošle godine ste pretrpili teški poraz. Jesmo, ne pamtimo taj težak poraz prošle godine. Neke smo stvari malo posložili. Kapiten sam u ekipi ove godine, mislim da ću raditi dobro neke stvari. Imamo neke nove taktike, ali ne bi neke tajne odavao sad. Ove smo godine za 2 klase jači, a oni su za klasu slabiji. Tako da ih se ne bojimo ni ove godine, mislim da ćemo im ove godine dobiti. Nećemo gledati, ali bit će guravo, ali dobit ćemo ih. Znači, je li poseban rat, mimo toga što si je kapiten ekipe i svega, je li poseban rat kad je u pitanju punac? Do Uskrsa jest, poslije Uskrsa sve normalno. Ne pričamo do Uskrsa slabo, se i družimo i sve, razmjenjivamo jaja, ovako mi između se ovih Kiseljak, posebno Vojnica posebno, ali sa njim nemam puno kontakta. I ne želim, tek poslije Uskrsa. Znači, to bude obiteljski rat, pravi? pravi sad ti. Šta će to mi je punac? Mogu sam, mene zovu da dođem tucan za Vojnicu, Kiseljačan mi ne daju, naravno da bi oni volili da tucan za njih, ali ako ovi Kiseljačani kažu da sam ubačen element, pošto mi je žena iz Vojnice, mama iz Vojnice, kada sam ubačen element tu i sad ja ne mogu dovoljiti ni jednim ni drugim, znači gdje god dođem ja ne valjam, nisam dobro došao, ali opet mene Kiseljačani ne daju, ne bi dali za dobre pare, vjerujem to. I ko ima bolja jaja, punac ili Zet? Imao je prije bolja, ali sad su mene bolje. Vjerujem u to. Imam bolje kokš, imam dobru genetiku. Imam dobru genetiku, ali ne bi se predao tek tako lako i ne bojim ga se. Ukradio li onda ikad? Pravili ko kakve sabotaže nekome? Ukradili se jaja ponekad? Pa ne bi smio lagati svijet iz dani. Volim ga ja maznut više nego išta. Volim ukresti jaje, ali sam što valja, zapamtim ga, ja ga snimim, ne diram, jel sam malo okrenuo, ja ga smitim, uvalim drugo i to je to. Ne mogu dušu riješiti, volim, šta ću? Volim sam jaje, ništa drugo. U čemu je tajna? Kako znati je li jaje tvrdo ili nije? Pa najbitnija je tu genetika,
mi svi znamo koja kakva kokoš nosi jaja. Snimali ste, bili ste, evo malo sam prije rekao kad je snimio, meni čim kokoš uđe, snesa tu jaja, ne moram to jaja ni gledat na zub, sam ga stavim u džep, to je to. Jer znam kako ona jaja nosi i na kakvo mjesto nosi, neće ga nikad nigdje drugo snijeti. A naravno ima tu i genetike, genetika je najbitnija koju svemu. Treba biti dobar orovoz. Tako da... Kako prepoznat to do jaja? Lako, na zub. Na zub i dovoljno mi je nekad da ga sam pogledam na oko, evo. Varaju nekad doći daleko od toga, ali kad ga pogledaš na oko i kad staviš na zub, kad ona oskače od svih jaja, od drugih imamo mi, puno se jaja pregleda pred ove blagdane i sve, ali baš pravo jaje kad staviš na zub oskače od svih jaja. Ja sam odlučila da se takmičim. Onda gledala sam gdje ima za djecu turnir. Prije 3-4 godine išla sam na turniru na Pogorelcu. Osvojila sam prvo mjesto. Prošle godine takmičila sam se kod Ere na tradicionalnom tucanju jaja svake godine. Osvojila sam drugo mjesto. Ove godine idem na prvo mjesto. Što tvrđa jaja, što bolja, malo špicastija i tako.